Ona ni toma dithia oro bwe ruari nende ni Maureen Komen ngeto Phineas imana nandeto chiawero da mo ikamberia aicho chiongwa tombere na manto yegene ndi mayani narari mibaki marakeke mayani kuma kiwanda kementi na kinoro bona ni tinende kurea kwaniro kokumania na bonus ya mayani kwedirekere makongeleka baimenti barabona dione ndediriteto nyana chiringi 44 yele kibugo na kinoro chiringi 30 na mwanja na dumuni bariwane nde bomba kuremo kurea kinyamarando yarbedirite bakiromba nonto beri mbechichi edira chikinya chiringi ya nane bakure nende dirikane itonyere gokurukira rwanyiro rimikenda uturo bobwedira bukyagaira mwaniketonde to mutugi kare na kumurika nkuruki bamwe balimi bamajani kuma factory ya imenti na ya kinoro gishigo mbunge gya South Imenti nibonenie kuria kunganiro kone mari jambo nasi jajarumire muthanju egoro imenti ikiriwa na chiringi 41 nayo kinoro 37 alia baugite nandi ni batete wirigiro bo kumane na kimera giki ni kwithira muture juri iguru na batina kigina anabao batije bakathomatia na kiogwa nkuruki ni ndunira barombe banki bagikira gutawa ndi na ndi CSA ja town tukwingi au gatuthe twina wirigiro wa tari mbeji ke imwe cia kurigaria na ndi kuifota 1 twirigite chiringi gana urisu wa tari ni ri kutukeja kwithira ndiguru iji ituturika ndiguru tugakua twi murimi wa majani chiringi 37 ikieja ndaye toruna chiringi 54 oni mwekuru jo akainda riu ni ndirikirie ana ba skuru peji the next week tutina gintu kia kubachokia tuyari mba majani gatura gitwe nkoro mono ona uri ni twambiritie ukura majani metu alimi baba nande bakirekera thirikari nene ukurukira rwanyiro urimi rwa rutongeretu ni waziri Peter Munya aturite no warombe mbecha cia thirikari tuongerwe batu tuongerwe mbecha tuonetha no gwe tukagura kuria kinyamwe kwa thirikari je ne bati tutegera moni batige kuringa siasa na majani no ntubatu inyeretie buru tutikuona uratumba kuthithia kinya tukurara na mpara na muthia buru alimi baba kiuria kiao kinene kiri murwirigiti kio bunge na kiama kia Jubilee ya South Imenti Daktari Shadrack Mwiti ni kubera ni uguni buri kubonete kumene na ambassador baretere kuma Pakistan bwana Bitok nyuma yawe kumuthirunkia factory ciao akibaejaga mawira nejegie majani jakona thoko nthiguru na una jariwe na kigina gikiega ni watuletere ambassador na ndege eja atu promesi buria thoko ebuia majani ndenda urungama uri mtu kwenda wathani South Imenti utwerese akuijari na watweresa bula majani makabua itutethetie na impanga thai leti ni laumire na etisokagirwa ri murimi wa majani alikala kiwa thinsurumbi mbeta tomorrow wetera stiru utinto gikuja kirio kirindi unga ya Munya Jamiru akiadia thokoni akiego Yegembe South na regene na nteto eji akiuga bonus itarekerwa na bakamitumiria Jumatatu ya kiumia kijite areugite no mwanka ithireri iguru ikiringithano na ya mwaka muthiru. Hiyo yote mnasikia saa hii ni porojo, lakini kama vile niliwaambia bonus itakuwa nzuri. Itakuwa nzuri kwa sababu wale walikuwa wakipora sekta ya chai tuliwapeleka nyumbani. Kumagishigo mbunge kia South Imenti nkiripotera nteto cia weru rea kwarietwa ni Mutugi Kare.